Karbi Anglong Autonomous Council arlo dihin ke bang thora bangki taxation ta CSI kamlo. Bangso sai kam penta Karbi Anglong Autonomous Council arlo voreng ang hoerong ke claim doan atuma phan achiklo jonwang abainong pipajir ponlong lo. Nasi bangso taxation sai kam phan seta me kelang RD ki pipana bangki akinang so. Bonta lang ikha bangso abizo. Bangso hemso pen langdam pulote konara mendu mapusi nang lima tha tahai. Konane asok kati ki arit ke hona phan ki kim dam choga hem thengsong maputa matha meni bonta kali bangso ki kim choga hem thengsong lapen amandu so laki isi Karbi Anglong Autonomous Council pen hawai pura long ke do Karbi Anglong Autonomous Council entry tax ger ahem lo isi ting achara thak ke tok pen ke tar lo atar pang thegalong ke tok ona teng pulote Guhagaon entry tax check get West Karbi Anglong pusi tok pon lo Bangso hawai pura long Karbi Anglong Autonomous Council pen entry tax gate ki bipona bangke ningkan isi amta lengkre chotlang sedami isi sorkar pen ke deng pona saya bangke asap anke alon donangji bonta hawai pura long ke do tax gate bangke ke theglong benta che therak mini chijin so mini lapen ningjang jeta mini an pindo non bangke geda long ke do vek nangja dimsi banga hem anu ngalong si cepatap dam hopsi dihin kirung dun boma bangsi klempon bomlo Kardong Karbi Anglong live kelang ratun don pinilum Karbi Anglong live team pen nonomat ke niltum ke do bange kopili constituency ke parlo ponja 7 hawai pura hawar sidulo labang so hawai pura hawar bangke lalo pu jongsi nalitum jongsi Karbi Anglong pen jongsi nalitum dongka bane khiruni dami pole labange sia ling road sonsi labang ling road lo nalitum lam ling road pen mangte hujai leleng ko longka leleng ko sila bangso shortcut dolo labang so shortcut nang lusi labang so towar bangke non nili phi bangke lake railway track lo tu railway track lo labangke ilitum lapu bangke Guwahati rong sepilo lapu ke difu dimapur up to Dibrugarh lo lasi labangso railway station pe nang parder lo pulote railway track pe nang parder lo pulote labangso Karbi Anglong nang ki lut lapunan West Karbi Anglong mate lapunan khiruni nang ki lut labangso towar lo sinol nintum kar jablo labangso towar hawai pul labangso entry gate abang ke nilitum Karbi Anglong lai pen ke paklang pon kang tuma labangso gate abang entry gate abang ke labangso toll entry gate abang ke 62 labangso jakong labangso 62 la jakong bensi labangso entry gate bang selam polo labang ke ningkan sita welang labangso gate ke sida me lamang so get la anak kemara lo la hemta welang non la haida public property lang labang so towarda non man ke thangta welang lage ling road lang chot lang same Karbi Anglong West Karbi Anglong kilut towarda la tai silo same lamang so towar ta aniwang gari motor ka chehlat si labang so ili tuman so se revenue collection ji phansi labang so toll gate mate labang so entry gate selam lo non man ke hemtap son se lang litum kim rai si athema labang ke dak mang ke habiding narum da ahoda dak ke wang jai masi la sum alang litum ke labang so hemtun amate hemtap kim lo lapen labang so gate ke lahelo lapen ke nili ke paklang poning tung ladak mang ke lang litum isi signboard sita me dolo labang ke Guhagaon entry Guhagaon entry tax check gate pusi West Karbi Anglong alang litum tok ponlo sitami labang so hem jingjin so me che therak me mate in men mange pindem da me atima litum asamang mongke the largest 62 labang so ST Hills labang so ajakong pen labang so Karbi Anglong hello ke thenai lo asamalong mangke East West Karbi Anglong ke thenai lo labang anak ke thea district ang bongsi lapuson ilitum West Karbi Anglong ke dam la hawai pur pen ke dam labang so khiruni ke dam labang so towar entry gate ke lapuson hello kemara labang so te theglong pen jingjin so meme ilitum entry gate lo polote ilitum Karbia symbol donangji Karbia gate donangji lapen ilitum labang so arona tang basi ilitum collection sami endun nangji bang nang pune det nangji athema arona tang polote hadak haladak pen ko pima terms and condition labang so alu thu ateng selang litum ta entry endpon nangji lapen entry gate sami alang litum bipon nangji sida mi ning duk lo labang so entry gate ke bang ke pu kim roy hab roy son si alang litum thek pon long ben che thera me jingjin so mi la so toward lain tha lapulo ke mara la siladak alang litum in charge do pu ain tha ke hai in charge do lal se alang li pen le lam the siar jupona labang so entry gate men tu pen sinal tum selamik lo Kadom nilimene full sing talk bipu. Laso entry check teget ke March 2022. 26 arni bensi de ningkan isi baga dulu. Ningkan si non plengke chatlang pleng dapo non March 26 lo te.
Nanti lah penang anara ratum non mangke jase met kona sotum mona sotum puno track ke vega bang fotum puno ladang mangke nang litum tol sidame kirung mangke abesi rung pet lapen lahai revenue council ta lele re pusia koi nang ke bang la so putak pilo nang tu puji ko তারপরে নিতু tangkai hang dun pikpe he aro thang mane driver tumpe na thang khainwa thang alam the chilong le he son alam ang nanti non nang litum toll gate ke labang so collection dun ko solo nang tum council bang ko solo nang tum revenue collection pike মানে eri মানে ne bang dak মানে in-charge sot mati di min bang ke min malik bang dolang mati amali ke malo malik da hala Sanjoy Timung lapen ola Pradip Ronghang lahai tum si chini po jes ada ka council revenue pale le hedi ola nituma just da collection tha in charge sot mati collection in charge sot mati nelige te labang so revenue collection council long le malele non la council pen order dolo mati lage order dolo puti lenang po lage athe order copy council pen sina pilo mati ba tax department pen sina pilo mati order copy ke order copy long puti lage ko an ben sinang litum labang so entry gate ke palong jipan kon sinang litum mende hadak so government red nal tum piduni lo government tamil an bang ni da chinin de la de an bang ni da chinin de kopi posi labang so toll gate mate labang so entry gate mate na west carbing long labang ta kilut labang so isi atowar lo la si labang ta isi main road pule pudam de ta hen ne ta towar da hen opik lang same labang so towar entry gate long kopian si kam ke marar lo na tum la kim rob kim rai la puson si thek long tar mane ladak minatoar non ba minatoar kaldelang lapen tangka la an le kilong uta kalima hedi la haya a get puno la ahem ta puno hedi la mithang collection pensi he ka bunai lang la ma ge la silan mara nang de la mang ke te council ben long lipi ni nang pek pelang tar mane doke non mane public along le lang ponti la lang mang non sonja la ma department pe along le dak মানে কোসন হেলা বালা মাগে nal tum part truck long nal tum kon si kirung nitu me la diola rainama pen heti dage pakom ho la mangke rainama long yong si di pene pharu pho polote he dage lagle pharu si sa pakom de ti nitu me sanja arupli le ola son jamila council te labang so tax long mangke la alu thuya ron mangke la komigo da pakom de ti mane toar alam he mane la tum toar ta mio e sonja le he ola sobosila tanda ke hangdun pressure o de ti ala mange lalu alang li tok bisang si tami alang li dag in charge do alang li tami labang so toll gate alam apu dak penang anang thandun lo la jingin so me che therak me hin ben mangke ilum karbing long lan council pen labang so ar pu pipon det pulote labang so a gate piposi non anda lapusi chetherak me jingin so me lo la se nil tum exclusive report phansi pini on the ground report nil tum nang en lo la penalang li tum pen se me lam the che thano non man News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.